استودیو رادیو ریواز اف ام گهدار و شوپینرین می هجال هر دریدن باش. نه دما پیشکش کردن با تنها دمجمیر یکا دست پیکی ده فرمو گرمپری سنوچا. رخصنا آلمانیای پدکسی سال وگرا شهید بونو کوچبار کردن سه خباتکارن کرد وجاند. 6 سال سر شهید بونا چالاگوانی رگهاندکار حوزان ابوزید ایرو درباس بون. بردف که بناوی دسته ارکانین چکدارن ارتشان اجتماعی رگهاند گوان نیازک راستقینه هیا دا کو چکدارن خوش با رجلاتی فراتی وگویزن. باش. رخصنا آلمانیای پارتیا دموکراتا کردستان سوریه پدکسی سال وگرا شهید بون و کوچبار کردن سه خباتکارن کرد وجاند. رخصنا آلمانیای پارتیا دموکراتا کردستان سوریه دو یکشنبه 22 سال وگرا شهید بون هر دو خباتکارن کرد شهید کمال احمد درویش امیندار گشتی بری پارتیا دموکراتا کرد سوریه الپارتیو شهید شیخ موسی یوسف اندام بری ی پولیتبیرو پارتیا چپا کرد سوریه هروها سال وگرا هشتان یا کوچبار کردن دهم میرو سکرتری بری پارتیا دموکراتا کرد سوریه الپارتی لدورتموند آلمانی وجاند. به وبونه هجمارک برفراج اندام کادر و علیگرین پارتیا دموکراتا کردستان سوریه و انکسی بجدار بون. پشتیکو بیستکاک بیدنگ لسر گیانی هر سه خباتکار و پاکروانان شهید کرد و کردستان راوستیان عبدالکریم حاجی اندامی کمیته ناوندیا پدکسی هروها برپرس نونراتیا اوروپا یا انکسی گوتارا پارتیا دموکراتا کردستان سوریه پیشکش کرد. گوتارا مالباتا شهیدان جاری خالد کمال احمد درویش راحت پیشکش کردن. هروها گوتارا پدکی سعد الله برواری اندام شاخ اوروپا و برپرس نافچه دوسلدورف پیشکش کرد. گوتارا انکسیجی جاری حسین قنبر اندام نونراتیا اوروپا یا انکسی هات پیشکش کردن. بطرانیا خواه او گوتار لسر خباتا وان خباتکاران هاتن پیشکش کردن. شش سال لسر شهید بونا چالاگوانی رگهاندکار حوزان ابوزید ایرو درباس بون. ابوزید جوانکی کرج باجار قامشلو بو. چالاک بو ده شورش سوریه ده. دماکو بکارکی رگهاندنه لسر کانی راد بو به دست دشمن آزادی دونزده هیوای ازدهان سال 2012 ده هاتا شهید کرن. کردستان یکزی سوره دایکا کو بخوینه دارا لهنگیه دی سینگا زاروکن خوده برخوشتی که. لهیا گلاوی د قمچکن ده دبه سویاو هنا سدانا آزادی د دارستان دلداریات ده دبه گلاو. شهید ویجاره جنر ماهیانه نوکر خوبه لسر حس کرنا قربانی دانو خباتا آشتیانه دبر ولات مافرواندی ده مزن بویه. جو دجمن خواه فری حشکاتیه نبو. باش زانی بو که ولات لسر ملی شورشوانان دین آوا کرن. وین قربانی دان وفاداری شهید بون. اوانه درگه بهشتک هتایی کوی شهید حوزان عبدالحمید محمود دیده بمینه. حوزان جدایک بوی 23 هیواسه 2093 خواندکار سالا دوم یا زانستین کمپیوتر بو. شورشوانکی بویر بو کوژی دسپیکا شورشا سوریه بشداری کرد. چالاک بو دوار راگهاندنه دو هفریزی دکر جبو خوپیشاندانان و ایوارین کرنیشا خامشلو. حوزان دنگ زلال هر جار دبانگین سترانین خوده ین خوپیشاندانان و کمبونین شورش ده دگوت ای خدا وکرنا درگه قرطال کرنا خواه بلزکه. لزیل وکرنا درگه قرطال کرنه بکه. يا الله عجل فرجك يا الله. ويا الله عجل نصرك يا الله. ويا حمود حنا ما عادل الموت. بدنگ خوی زلال بانگ و هوارن ریزگاری خوازان دکرن ستران تا کولان قامشلو او دنج برکرن او پیرا دگوتن بیک دنگی. وخدیه حنا ما عادل الموت. حوزانکاری بو ایریشین کولی سر خوپیشاندان اندهاتن کرن با کامیرا خواه بلگه بکه و بگهینه همو جیهانی دریا کنالین را کاندنی ره. دنافدومانا غازارون دکریج ره و نگیری بردوام دکر گوسینگا خواه ببای آزادیه تجه دکر و چاوین وی روندکن سرکفتنه درجاندن و نیا هویتی دجمن بوه یکی دی چاوین وی ده دهاته گوهرتن. باوری آهوزان بپرسو شورشاوی او بو بنگها هیزاوی وش برویه که
هەردەم بۆ یاغک دەستێوی دەبوو و لەسەر دیوارێن قامشلۆ ڕستەیەن هاندانێ و چرکەیەن شۆرەشێ تۆمار دکردن. دنۆزدەهێ هەیڤا یازدەهاندا ساڵا 2012 کۆرۆژەکە دووشەمبێ بوو. هۆزان لە سەرێکانیە بووش بۆ کارێکی ڕاگهاندنێ و بەلگەکردنا ڕاستیە. لێ دەستێ خیانەتکاران یەن قڕێژ ئەو قورمچاند و تەڤلیرەفێ شەهیدێ ڕێزگاری خوازان کرد. کامیرەیە هۆزان ji navdestê wî hate xwar. Lê piştî ku wêneyên xwe kirin belgeyek li ser destpêka wê şoreşê û tevlî dîroka wêneyên şoreşê bûn. Ne Qamişlo, ne jî tu bajarên Rojavayê Kurdistanê yên bêhna hozan di kolanê wê re derbas bû û pêkenîna wî hewrekî spî di dilê wê de belav kir. Tucaran hozan ji bîr nakin û ji ber ku hozan dê di bîranînan de her genc bimîne. Tucaran ne pîr dibe û ne jî ji bîr dibe. Hozan riya nemiran hilbijart û dijminê wî birwekî reşî kirêt û ji bo mana demekê li ser desthilateke xapînok mîna kirêgirtiyan da bibin alavek di destê dijminê nete û miletê xwe de xwefirotin hilbijartin. Niha jî navê hozan bihareke di hemû payîzên welat de bi zemîna welat bi gulan radixe. Şêrîn Kîlo. Li Hewlêrê Yekîtiyan Vîskarên Kurdistana Sûriyê semînareka wêjeyî birêkxistin kiriye. Yekîtiyan Vîskarên Kurdistan Sûriya bi alîkariya dezgeha Semaya Çand û Hunerê û Hotêla Kapîtol semînareka wêjeyî li Hewlêra paytexta Herêma Kurdistanê birêkxistin kiriye û vexwendineke giştî derbarê wê semînarê ji beriya çand rojan ve belav kiriye. Li gorî vexwendina Yekîtiyan Vîskarên Kurdistana Sûriyê, semînar ji aliyê Doktor Ferîd Saedûn dibin sernavê pirsgirêka ziman di wêjeya Kurdî de îro duşemê demjimêr heftê êvarê li Hotêla Kapîtol ya li Hewlêrê wê were pêşkêşkirin ji aliyê Zorab Ezîz ve dê were birêvebirin. Berdevkê bi navê desteya erkanên çekdarên Ertêşa Niştimanî Yusuf Hemûd ragihand ku wan niyazeka rastaqîn heye da ku çekdarên xweş bi Rojhilatê Feratê veguhêzin. Berdevkê bi navê desteya erkanên çekdarên artêşa bi navê Artêşa Neştîmanî Yusuf Hemûd got ku wan niyazeke rastaqîne heye ji bo veguhestin ji bo Rojhilatê Feratê an ku deverên Kurdistana Sûriyê û ew ê li tenîşt welatiyên deverê li Reqayê û Dêra Zorê rawestin. Ew jî di daxuyaniyeke navborî re ji Kenala Heleb Elyewm re. Yusuf Hemûd serbar kir ku welatiyên wê deverê alîkariya wan kirine di ji navbirina Daişê de û ji desthilata ferskirî ya PYD û ew li tenîş di hev radiwestin ji bo veguhestin ji bo devera Rojhilatê Feratê. Derbarê hilmeta leşkerî li Efrînê Hemûd got ku ew ê bi hilmetê rabin ew polîsê leşkerî ne û bi serpereştiya desteya erkana ye bi piştevanî û plandanan û xwendin ji her yek ji çekdarên Artêşa Neştîmanî ji wan jî grûpên devera Rojhilat û ew hilmet di jî wan kesaya yên bi binpêkirinan radibin û ne di jî grûpeke taybet e. Hemûd tekez jî kir ku piştî durustbûna Artêşa Neştîmanî hejmarek ji binemayên rêxistinî û leşkerî û grûpên ku naxwazin xwe li pêş xînin û karînin xwe biguncînin li gel armancên Artêşa Neştîmanî weke dezgeheke leşkerî wê ew bibin barek li ser wan dema ku bên veguhestin ji bo devereke dî. Di heman derbarê de hin jêderên taybet ji Heleb Elyewm re eşkere kiribûn ku şer û pevçûn di navbera Artêşa Neştîmanî û tîma şehîdên Şerqiyê li bajarê Efrînê ji niha ve û da ketina neh kuştiyan ji her du aliyan serbarî bi dehan birîndaran ji çekdar û sivîlan. Şopînerên me hêjaverî ku em bultena demjimêriyek bi dawî bêne dubara me senûçeyan bêne bîrawa. Rêxistina Almanyayê ya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya salvegera şehîdbûn û koçberkirina sê xebatkarên Kurd vejand. 6 sal li ser şehîdbûna çalakvanê ragihandkar û dengbêjê şoreşê li Qamişlo Hozan Ebûzêd îro derbas bûn. Berdevkê bi navê desteya erkanên çekdarên Ertêşa Niştimanî ragihand ku wan niyazeka rastaqîn heye da ku çekdarên xweş bo Rojhilatê Feratê veguhêzin. Bultena me bi dawî hat Erşad Bextewar.